take. He mea tautoko nā te māngai. E te ti, e te tā, e te hunga mā, taki, no mai, tauti mai, ki te whakataetae Kapa Haka kura tuarua ki Waitaha. Morena, let's start with the karakia cousin. Ai. He honore, me inoi, Tātou. ai. He honore, he He kororia, kororia ki te atua. He maunga rongo ki te whenua. He whakaro pai ki ngā tangata katoa. Ake, amene. Amene. Here we are again. How exciting is today going to be? Waitaha. Ai. We are here all day and we're going to even live stream the prize giving, which is very important. First of all, Yes, for those that don't know who we are, ko Waipounamu te karu tōku ingoa, he uri ahau no ngai tua uriri, ngai te rua hiki, ngā tika hungunu ki Wararapa muaipoko hoki. ko Jason Rodu Phillips tōku ingoa, he uru o kati mako, kati irakehu, me Ngāti Maika, ko Ngārauru ki tahi, me Kaitahu, ngā iwi kia ora. Also, most importantly, we're from Tahu FM. Tahu FM. I'm on Te Ata 2, the breakfast show, from 6 until 10. Tune in. And my show is called Te Ihi because I bring the vibes every weekday from 3 till 7 p.m. Tune in! 7 days a week. Today is going to be incredibly exciting. So for those who are outside the takiwā tuning in to Tautoko your rakatahi, your moko, you can text. Aye. Text us to 389. Text your tautoko. Give a shout out to your moko, your niece, your nephew, and we'll read the text live Yes. on air. So they can, when they watch this live stream back, they can feel special. Ai. Nā reira, ka tuku mihi ki te kura e hāpai I tēnei kaupapa I te rā nei. Would like to acknowledge the hosts for this regional Kapa Haka competitions, Kaiapoi High School, tēnā rā koutou katoa, ngā kaiako, ngā kaimahi, ngā matua o te kura tuarua o Kaiapoi, tēnā rā koutou katoa, ki ngā tauira hoki to all the students and staff and teachers and all the background whānau that help out that is hosting this event today from Kaiapoi High School, tēnā rā koutou katoa. Just before we cross over to the pōhiri, let's announce the rōpū coming up this morning. So first up, the Kapa te raki whakaputa, Kaiapoi High School at 9 o'clock. Ka pai. And then we have Orua Pairoa Maireho High School up next after my them. old kura, go Maireho. Te wharikura o te whānau tahi, te kura kaupapa Māori o te whānau tahi coming up at 20 past 10. Doits. And then we have Te Kura o Te Waka Whakapono. Catholic Cathedral College, you were about to say something? Yes, I was. So whānau tahi, a couple of years ago, Yes. they won. Yeah, defending champions. Yeah, were you judging then? Did you judge that one? I think, yeah. Yes, I did. Yes, you did. Yes, I did. That was at St. Thomas. No, it was at Christchurch Boys High School. Yeah. Yes. Te Kapa Haka o te kura tuarua o Rangiora at 20 to 12, Rangiora High School. Aye. And then the last group on for the morning session will be Te Whānau Iti Puhihi Waihora Haimata. Now this school are three schools combined, actually, or two schools, Lincoln High School, Motaku here, and Rolleston College. Rolleston College, that's just before the lunch break. And make sure you keep, we're going to keep you entertained. We've got prizes to give away. Yes. You may notice we're wearing our Māori ake nei. Māori ake nei. We're celebrating Te Wiki o Te Reo Māori this week, but we celebrate it every day. Do you want to just give a bit of whakaaro why you chose Māori ake nei? Yes, I can, cousins. So, e tika nā Jace. As a team, though, we were trying to come up with a kiwaha or a saying to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori, and what better kiwaha than Māori ake nei. Everything Māori. Māori forever. Māori forever. With that in mind, we've got like a prize pack to give away. We've got these t-shirts plus a cap, drink bottles, whatever we can find in our prize cupboard, which overfloweth. All you need to do to enter, we want to know about your journey. Text like a little blurb to 389. For example, I started mine at Tahu FM 8 years ago, and Kazi here was very instrumental in You're welcome. in forcing me to go to every noho. But no, it's all about tuakana taina. It's all about being around people that whakamana Yes. are real. Kia ora. What about for you, Epwa? Tell us a little bit about your journey.
Went to kura kaupapa, te kura whakapūmau te reo te turiki waitaha, thanks to my paua, and haven't turned back since. I've just committed myself to always embracing te reo Māori, being around it, speaking it. I speak te reo Māori to my children only at home or when we're out. My son now goes to te kura whakapūmau as well too, so he's following in my footsteps. My daughter's in kohanga reo too, so my life is Māori ake nei. Māori ake nei, forever. Speaking about te kura whakapūmau, tomorrow, Yes. for our Waitaha whānau, no mai te koanga, te kura whakapūmau, 45 Hassels Lane. Hare mai te whānau, come to our spring festival tomorrow from 1 until 5. There's a whole lot going on there. Bouncy Castle, live entertainment, guest speakers, Kapa Haka, Kai stalls, mahi toy crafts for sale, whole water checkups. Car parking available by our kohanga, which is at the end of the driveway, or you can park on York Street. Te kura whakapūmau. And speaking of Kai cousin, my sister Tahu will be there making seafood chowder whānau. So make sure you get down there and have the best seafood chowder you'll ever have in your life. Okay, so we're just waiting to cross over to the pōhiri. So how many rōpū will go through to the finals? Well, I'm not too sure because It depends on how many are standing. Yes. I know that the nationals are being held in Whakatū sometime early next year. That will be exciting. So recently we were at Te Hautonga down in Waihopai at their regionals. We had so much fun. I'm looking forward to seeing our rōpū stand today. Nā reira, mihi ana ki Whaia Dana Robson as well. We'd like to acknowledge Whaia Dana, who I saw earlier in the foyer. She is the kaiako at Kaiapoi High School. She is out on the stage at the moment actually organising people to get ready for the pōhiri. But I saw her before in the main foyer, cousin, and I was trying to hit her up for an interview and she's trying to like run away from me and stuff. She's like, no, I'm too busy, I've got things to do. I tell you who we're going to get up here. We'll announce our judges. Kia ora. From Tahu FM, Aporonia Arahanga. Yes, girl. That's our girl Nia. We're going to get her up here. Ana Wha'o. Oh, yes. Another tangata, mōhio I roto I te ao Haka. And two of my best friends as well are judging, Marisha Ngarotata and Horowai Wetini. Shout outs. Hey, my bros. Kiri Anna Tana. Miami Haka. Awhiruru Clark. And for the Tāne? For the Tāne, we have Komene Kururangi, of course. Reimana Tutengai He is the kazi. Mātou te aika puanaki. Another kazi. And Corbin te aika. Aaron Hapuku and Takuta Ferris. Nā reira e hua. We're just keeping an eye on our screens for the pōhiri because it looks like the aunties. Shout out to my aunties too. Nō ngai tuahuriri, Auntie Lizzie Kereru, Auntie Ramona. Who else is there on the stage there? Lynn Te Aika's on there. And it looks like they're getting ready for the karanga very, very soon. What are you thinking there, Dee? Should we throw it? Jack, can we just have the text message up, please? See if we've got some shout outs. Yeah. Text your tautoko to 389 e te whānau. We're going to throw to the stage very soon. You know how these things play out, right? Aye. Who knows? Aye. Nā reira, text through 389. We've got a message from Auntie Paula. Auntie Paula would like to mihi to her mokopuna performing in Te Kura Whakapūmau Te Reo Te Turiki Waitaha today. Go hard, my moko. Love you. Oh, love that. Oh. Keep them coming. We'll read them out. Aira. Nā reira, we're going to throw to the stage whānau for the pōwhiri for the Whakataetae Kapa Haka Kura Tuarua 2023. We're here in Ōtautahi at the Town Hall as well. First time back for me since the earthquakes too. Wow. Nā reira. Tai atu ki tō mātou nei, whaia I mate te tau nei e, he hoki
ki ngā mahara ki a rātou I para I te huarahi mō tō tātou nei mahi a tāne rore ai. I ne rau mati e hoki wa I rua mai. Haramaira, ega manukura, ega iharai, ega ihapu manawa, namahia rehia, nahi dara ega mauta, kata ega mai, A te tautirangi Māori e kia runga kia tātou katoa, ina ho tātou. A ti hei mauri ora, nā reira I te tuatahi, me whai whakaro tātou ke iho ngā mano, ho ia te tīmatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, nō reira ka ino I tātou. Nā reira matua tama wairu e tapu me ngāna hera pono e te toko toru I tapu. Kia tatu maono kaitou kia wanganui I tēnei whakamuimetia mātou. Hei tātari I ngā kuku katoa e whakahuakina nei a mātou, kei ruti tō koutou pororiatanga. Ko koutou anō nei te timatatanga, e te whakautinga, mai a mātou e tumanaputia atu nei, ruti tō koutou pororiatanga. Ka tuku ana hau e nei inoi, I runga te ingoa kaha, te ingoa tapu. O te matua tama wairu e tapu me ngāna hira pono, ko te māngai hei tau toko mai, ai nei, āke nei ai. Nā reira ka koutou, o tātou nei taonga, o tātou nei mauri, ka tau mai nei ka wanganui a tātou. E rongo ana, o tātou nei, tūpuna ko tau mai nei ka wanganui a tātou, I rungi te kāranga o tēnei a tātou hui huinga. Nō reira ki ngā taonga katoa, nau mahara mai, tēnei rā, ka tuku atu te aroha kia koutou. O ti rā, kia koutou ngā kaihau tū, I ngā mana, I ngā reo, I ngā mātanga maha, ngā kanuhi maha,
Tēnei raka tuku atu ngā mihi kia koutou I tēnei wā. Nau mahara mai. Nau mahara mai rungi te kāranga o tēnei a tātou hui huinga. Ngā mahi a hene rehia a tāne rore. Tēnei rā ngai tuahiriri, a tuahiwi, a tū te kawa, e mihi kawa atu, e mihi aroha kia koutou I tēnei wā. Kia tātou te whānau whānui, ngā kai whakawā, o tātou nei tamariki moko puna, ngā kai haka, ngā kai ako haka, nau mahara mai. Tēnei rā ngai tuahiriri, e tuku atu, te aroha. I rungi te kāranga o tēnei a tātou hui huinga. O ti rā ka tae mai ki te wā, I rungi tēnei a tā mira, pakangihia te pakanga. Engari I tēnei wā, he te mihi atu kia koutou. Nau mahara mai, kia kaha, kia maia, kia manua nui, kāre torohia ngā kōrero I tēnei wā, engari ka tuku atu I ngā manaakitanga o te matua, tama, wairua tapu, me ngā anahira pono, ko te māngai, hei tau toko mai, ai anei, āke nei ai. Maro ana te kāu I te marenui a whitire me tāu rā ki Kapa ki hi whakateka te kāu ai kaha. Ka paupau te rāri ka ora ki topo toru atu ka kumanu ki te ara wheme a ki wā. Tau atu au ki te tai o Motingi, ka tai pai whakawai o te rā. E whenua tapa ia, e taku tīpuna, tau o tiki, ka tau au ki konei e. Ka tau au ki konei, tapu manu ka tau hai. Nā reira kāputu hono, tātai hono, ka tau māku whitirangi tia ki tua te ārai takoto mai kei rungi ki teitaitanga me te rangatira tanga o te raki. Kāputi hono, tātai hono, tātou te hunga ora kia tātou, mauri ora kia koutou, mauri ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa, ka huri. Whakarongo ake au ki te tauri a te manga te mātu. Tui ai, tui ai, tui ai. Tui ai te herenga tanaka, ka anu te ao, ka anu te pōha, ti ai. Nai. Tātā ki ake ngā haia tā tamuri te rā I te rāwhiti ki te whenua kāu. A hauku a papatua nuku kama ue, a mai rangi e tū hone, te ohau te ao, te ohau. Hanu, tau mai te mau, hau ui e tāre. Kia tikana tūra te kōre, tō tūpu, mati aha, ai a te pō te tīmatanga mai o te weatatanga mai o te atu. Ko tēnei te weata o te aroha, tēnei te weata, tēnei te tangi, kia rātou, kua haere, ki tua, te āra. Tēnei te whakaaro, ka hoki atu rā, te pāna, o tā tēnei, ko mātua rangi hau, tēnei. Tērā, e tangi nei, e tangi hotu. Tēnei mani ka kawe nei, tēnā pōru, ki rungi ai o tira ki rungi aka. Ina nahi moe ho nei rātou, hoki mai nei, ki ho nei, wai ho tunu. Tana tamaiku, te kohuko, sūhoi, tēnei mātou e tangitu. Tēnā tunu te waiatatau o te aroha, kia rātou kua haere, ngā wiki, ngā mārama I tēnei tau au e tau. Tēnei tangi aroha, e kore rawa e mimeti te puna, e kore rawa e oti, ka tangi tongu rā, ka tangi tongu. O ti rātou, ka wai hotongu rātou, e hunga wairua, kia rātou, kia whakatau
Nā i ngā tawhai, te mea ngā. Ka apiti hono ka tātou o rātou tunu ki ara. Ka apiti hono ka tātou o tātou te hungora ki a tātou maruora ki ara. Tēnei te mihi ki a koutou, ko karanga mai ki a tātou i tēnei rā. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Tēnei tātou e whakanui ane i tēnei kaupapa nui whakairai. I nui whakairai rā hai aha he whakanui i te unga rangatahi, te tira hou e haere mai nui. Tēnā ka tituru ake, ka whakarongo ake ki ngā kōro o te hunga rangatahi i tēnei wā. Kai te rongo atu, o rātou e whakari te motokāna haere ki te tāu e tuki nei i ngatoa. Ki te tāhai e nā mu. Whea anō ko te unga whakeke, ka haki te whakawhiu i ngā haitara ki e nei rangatahi, anō nei he anahira mātou i a mātou e rangatahi. O tira, ka rongo atu i tērā o ngā kōrero, ko te paitawhiti whaia kia tata, ko te paitata puritia kia tata, kia tina, kia ita. Tēnei te paitawhiti e takoto mai nei. Tēnei te paitawhiti e takoto mai nei. E hara tēnei paitawhiti te mea māmano e ho. Hoi anō me pukumahi, me koke, me ata pakarite tēnei te mihi atu ki ngā kura katoa, ki ngā whānau, ki ngā kaimahi. Rātou pukumahi nei, ki te pakarite i ene rangatahi, ka ki mai te kōrero ngā rangatira mo a pōpō o tira atika tonu ana, a hako rangatira mo a pōpō i etahi wā he hoha i te rangitū. Tēnā te mihi atu ki a rātou, whakapito ngoi, ka wakarite ai a rātou. I te ao, i te pō, i te ao, i te pō, kia aha, kia moia e rātou, me aha kia tai atu ki tēnei mea te paitawhiti. Ko te nuinga, tō tātou nei rangatahi, o tātou nei rangatahi, e ngaro nei roti te au huri nei, kore kau he pakeke, kore kau he pāhara keke, hai āwhi nei a rātou. Ki te mahi i nei mahi, kia e ai e nei āguatanga, tēnei te mihi atu kia koutou, whakarite i e nei āguatanga i te rehu. Kai te mohi o rā, kai tēnā kura, kai te whakarite a rātou ki te tūkirongi i tēnei papa. Kia rongo ai tātou i ngā kōrero tuku i ho. Kia wakarongo ai tātou ki ngā mātauranga Māori. I te wiki tonu nei, i rongo wau te kōrero, ngā Moana Jackson i ki atu. E kore rā tātou, e whai, i te tiro rangatiratanga, i roto i te whare paremaka. Ko tērā te wāhi, ko te kāwanatanga. O tira, te tiro rangatira, kei o tātou nei ringaringa. Tēnei te wāhi, ka rongo atu wai, tēnei mea, te tiro rangatiratanga, o tō tātou nei wi Māori, kei o tātou nei ringaringa. Moi o hoki rā, ko tēnei te wiki, kei te makaro, ki tērā ahuatanga, tō rangapuru. Ka tuku rānei, te mana kia wai hei whakahaere i tēnei whenua. Aha kua pēhea nei kō wai ka tuake, mā te Māori anō te Māori. E arahi, kei o tātou nei ringa, tēnei te wā ka kite atu e nei rangatira ka tukaha nei, tū pāuau, tū pāioio, tū Māori ake nei, kia rauna e te ao whānui, e ora tonu nei tēnei mea te tino rangatira. O tira, tēnei te mihi kia koutou, nā wano e ki, ko hieti he paunamu kōrero, tēnei taku paunamu e taku tunu, kai nui ia. Tēnei te mihi atu kia koutou whakarite i nei ākatanga, o tira, o pune ko mātua kia kōrero atu tū paunamu kia tū mai tēnei. Tū mai tēnei wāhi a te ngā kōrero, tēnei au kapono i ngā kōrero nō koe e hoi tonu manu. Kia koutou hoki ngā kai whakawā koe tai mai ka. Tau mai tau atu ko koutou te. Ka hara mai, ka wakarite, ka mahi e ni ko na i nei mai. Tēnei te mihi kia koutou e aku, teitei ka tētei whira. O kui o kumana wha. Hara mai nei ki te whakawai. Whakawā o tātou rangatahi, me pēhea rā. O rātou katoa ka tūkirungi i tēnei papatū wai te toa. Rātou katoa ka tūkirungi i tēnei papatū wai te rangatira. O tira e tikāni,
Kia whai atu rātau I te pai taputi. Me pēna, me ahara mai tōta. Hei wakarite e rā koe tanga ki mukuri atu kia koe ngā kaipa. Haka tiaka. Toa tira, te ne kōrero I te niwa. O te nea nui, o te tsoe re rangata ka tua. Ka piti mai, pēna I ata manui te rā, piti mai ki roi ata. Ureire e te whare, ureire te atāpau. Haka ati, tēnā puta, tēnā puta, tēnā tātou kati. Hei whehara taku manukura, hamumu topi e ki te ao, ko kai kahanoa, te kahui pine ko haere atu koe ki te muri I te raeta, pana panana I te roki, waiho atu nei au, hei manu makamutu, hei manu hai ai. Te wake au ki te tau nei ko rua tipua ko rua tawito. Ngaru I runga, ngaru I roro, ngaru I tīkua tāne, ko te tātou waka ko tāki tumu tihei Māori ora. Māori ora kia tātou e hika mā. Hei te pāpai roto ngā kupu whakarite tō tātou hui, tēnā rā koe. Ko tui e te rangi e tū nei me te papa e tokoto nei. Ka tui e te ngākau tangata ki ona kaupapa. Hege I ho mai ngā mātua tīpuna whakatinana hia mai roto I te rangi nei, tihei Māori ora. Tihei Māori ora ki te whai au ki te ao wārama. Tihei Māori ora ki o tātou tamariki mokopuna e noho nei wanginu I o tātou. Wawata nui nei ngā whakatipuranga o mua kia pēnei te tūrangatira mai o rātou I tēnei rā. Kā nui te mihi, kā nui te harikoa. I takuranga tira me ngā mihi nunui ki te hunga ko ngaru I a tātou. No tata, no muri, te katoa. Iri hia ki te ikaro o te rangi ka mau roto I te pō. Te muranga rānei o te rangi I runga o raki ura. O rātou ka maharatia, o rātou ka puritia. I runga ki te ngākau. Ki te pāe o mau mahara, e kore rātou, e mimiti. Wai ho rātou, takahuri mai ki a tātou, takatū I roto I te wānei. Tēnā rā tātou e hikama. Ngai tuahuriri tēnā rā koutou. Karanga mai, mihi mai ki tēnei hunga, e whakaeke nei ki runga ki a koutou I tēnei rā. E kaua nei a rātou, mokopuna a rātou, tamariki me ngā tini manako hanga. Ko manako hia e ngā mātua I roto I ngā tau. Hei aha, he whakakanohi. He whakawhiu. E Māori ai te tū. E Māori ai te ngākau, e Māori ai te haere. Karanga mai, mihi mai. Whakatau mai a mātou, hora mai ngā tōpito te rohe. O tirao te motu. Ki te aha, ki te hāpai, ki te amo, ki te tautoko. A ki te ātākia ki ngā reanga. Kia kaha te pā o te ringa ki ngā rākau a te Māori. Kia kaha ki te pā o tō ngākau ki ngā taonga o tipuna. I te mea hei reira te oranga, mō I roto I tēnei rā, haere ake nei kia kahara tātou. Tātou kei ngā pakeke kia kaha te whakatauira. Kia kaha te whakatauira I enei āhuatanga me te pai, me te hāngai o enei āhuatanga. I roto ki te oranga, ngā hikoitanga, a te rangatahi, a ngā mokopuna, I roto I tēnei rangi tonu. E tai tuara mō rātou, he oranga mō rātou, hei reira te oranga mō tēnei rā, o tira mō te apo. Wai hoki aro e nei kōrero, me te mea no hoki nea, mō hau te tahi e haere nei rui te mato o te whenua. Engari, e hare I te mea ki haere ki te whare mata me te toai mō te rangatinatanga. Haere ake ana ki te whare mata, kia mō I o mai rātou, ko he tō rātou wāhi. Ana, kei te mohi o ke tātou, ko he tō tātou wāhi. O tātou te uri whakatupu o tēnei whenua, e kei ho mai ngā mātua tipuna, take noa I te rerenga mai rāno, tū te ao, tū te pōko tātou tēmi Māori. Kia kahara kia tātou, kia māia tamariki mā, hei ngā kai whakawā, kia māma, kia ātāki aki. Engari, o te mutunga iho, e aki, kia rangatina tetu. Kia rangatina tetu. Nō reira tū rangatina mai. Hei ngā rangatai, hei ngā kura,
ngā rangatai, ngā tamariki, ngā mokopuna, tūranga tirama. Whakahihi mai o tipuna i o mahi roto i tēnei rā, no reira kia kaha, kia toa, kia kaha kia ata. No reira tātou mākai te whānau, kanui te mihi o te ngākau kia koutou kia tātou roto i tēnei āhuatanga. Huri noa, tēnā rā tātou, kia ora tātou. Kāro i honei hea e waiata māku. I te haru mai taku huapa mo i o ke ia. Roto i e rā kupu, teke i hoa i o tātou mātua tikuna, he kō tui te taha ko ngaro me te tāe tuana i roto i tēnei rā. Āpiti hono tātai hono rātou te hunga mate kia rata. Āpiti hono tātai hono, tātou te kanohi ora, tātou, koutou, te kanohi moa pōpō. Tū kaha mai, tūhi mai roto i tēnei rā, ka mariki mā mokapuna mā. Whakaruke ao tāera, tukuna ki te ao, tihei mauri ora kia tātou, kaira. Pai marire. E nā koe mākanau tukuku. Whakapapapana muaki, ngā wai pukapuka e tangaka, ke ai ai anō amate. Ngē rā ko hinga mai, ko hinga atu. No roto anō, i te tau, te marama. Te wiki tahi nei. Ko whakatōpu kia ko tahi rātou. Ke ai te kōrero. Koe a rātou, nā rātou hoki tēnei tāma. Ta tāunga, i taoro mai nei ki roti a tātou ngākau. Ke uai, te rangatirotanga, a tāunga o tua, tāu kioki o tua. Nā reira, tū te kawa tua hiwi, ua hiki hiki, a tira kehu karangatanga maha. Tēnei rā te motu, e mihi atu nei. A ko koro ata noho ngete, te mihi tonu nei te ngākau whakaiti. Te ki mai ai te kōrero, te te tautukoe. Tū takina te pō tātaka mai. I runga, ngā tihi rautapu. Tā kiri tū te pō nui, te pō roa, te pō matire rau. Rātau kua ngaro nei whakauti atu. Waiho tēnei he rangi. Ki roto, te pokopu tō tātou whare whakawhaiti nei a tātou. Ke kita atu ai anai te ora mo te apoko. Nā reira tūtau tuku ana, ngā mihi, mihi mai. Mihi mai ki ngā kai whakawā. Mihi mai, te whānu ki te hāpori atau. Mihi whakatau nei ngā taonga, o noho nei ngā kura. Kōna mauri ko aki aki. Kia tōtau te rā, a tātou tai ohi, kia ke ki te rā taumata. Kia motu hoki ngā toi mahatanga o te wā. Tika anu. Kai roto anō i a tātou te rongoa. Ko waiho ma te tōrangapu, e whakaora nei i a tātou. Ki a tātou anō te rā taonga, mai rā anō, te rangatiratanga o te tū. Tā reire, e tāku te tautoko ana, tauerehia mai tātou. Tauerehia mai tātou, ngā pakeke, ngā ruruhi, ngā taua, ngā paua. Koia, tā rātou e hi hiana. E nei, kamatu i te hawhi hawa. Engari, ngā te hua kaputa. Koe ana hoki rā te tū nei te tautoko te rā. Te rā whati e ngā toi mahatanga te wā. Ke eke nei a tai ohi ki tōna taumata. Ka mutu te wiki nei, kia rua wiki whakatā. Koe anō, tēnei anō rā te mihi atu. Mihi atu i te kaupapa te rātua tahi. Tuarua, whakapotahitanga o te hāpuri o te mutu nui nei, umi aku tūrau. Ngā mareku, ngā whatūkura. Arā, te apōpō no honi muri nei. Nō rei, anei ngā rangatira. Tēnei no te tūtu, ko tākina mai te kuputua tai ki ta pai o mahara. Kia kore wareware. Ko tākina te kuputua rua, kia kore tātou wareware a tātou rangatiratanga, e Māori tātou. Tēnei rā te tūtu, kia whakakapi atua i tēnei tātou. Nā reira api te hono, tātai hono, rātou te hunga wairua kia rātou. Api te hono, tātai hono kia tātou. Me te mihi ki ngā tau te kaumātoru, tū whakamutunga,
i te atamira. Mātaki mai ngā teina, ke eke ki te rātou mata. Tēnā koutou, kia tau nei ngā tau whirotanga, ki runga orangi maunga, tātai hianga tuku pu ngā were ka tau nei ki tau piri maunga. Ki runga te whare, o te kiengi, pauherenga waka, pauherenga tangata. Rire hau, pai mārira. Here I taku ate, upu ake nei te mauri o te aroha. E hononga ki te iwi kua whakangaro. Ki te pō uri ki te pō I oti atu. Kei ngā whakaoti herea, ki te rangi, e ruarahi atu, si he auri ora. Puti hono tātai hono, rātou tohunga wairua kia rātou e moi. Āpiti hono tātai hono kia tātou tahi, whare kōrero, e whare kōrero mo rātou ki whakata, tēnā koutou e ngā mana, e ahu rangatira, huri no, e rau rangatira maa, rangatanga maha, tātou e ngā reo, nā koutou, tēnā tātou katoa e tau ana o titenita. Tēnā tātou. Karanga tēnei kua tātou nei. Marei kura, te haramai te tuatahi, te hariri te hongi kua tātou nei marei kura. Ko tira kia tātou katoa, ara ko te tātou nei pai, papai atu. Nō reira, haramai. No mai hoki mai e wā, ko teis tēnei, you with me and our Kazi, Waiponamu Te Karu. Hi everyone. We are at the town hall in O Tautahi for Te Whakataetae Kapa Haka Kura Tuarua ki Waitaha 2023. It is so cool to be here today. We are live streaming the entire event, including prize giving at around 5:30. So make sure you stay tuned and text your support, your tautoko, to 389. Aye. We've got our text machine going here. Text your name or the name of rakatahi who you want to tautoko. We'll read it out, and when they rewatch the live stream, they can feel loved. So someone said, go Kimi here, who are performing a little bit later on this afternoon. Yes. Shall we have a kororo about the pohere, which we just saw? Aye. So we saw the aunties up there doing the karanga, Lynn Te Aika, Auntie Sarah Jane and Dana, and then on the mana whenua side, speaking for mana whenua, was Maka Tahu from Te Taumata. He mihi nui ki a koutou Te Taumata ki a huaki nei te kaupapa mo tātou I te rānei. And then we had the Waiato Tautoko. Now on the Manuhiri side, we had Hohota from Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi respond from the Manuhiri side. They spoke first as they are the defending champions, and they've brought the taonga back with them as well. So it was only right that the defending champions spoke first, followed by Takuta Ferris. Yeah, Takuta Ferris, who of course is represents the Māori, Te Pāti Māori, and standing for the Te Tai Tonga candidate seat. Elections are a few weeks away, believe it or not. And he's a kai whakawā too, yes, judge today. And then followed by Matua Rua Whitupokai from Te Kura Kapapa Māori o Te Kura Whakapūmau, I te reo te tiriki Waitaha.
Okay, so throughout the day, we've got lots of competitions going. As you can see, we're wearing Māori Ake Nei t-shirts. We've got a whole prize pack to give away, including caps, drink bottles. All you need to do, tell us a little bit about your Reo Māori journey, where it's at, or maybe where you want it to go. Text it and your name to 389. And you'll go into the draw to win these awesome t-shirts. And standard charges applied to whānau. Nā Ask your reira, parents. tamariki mā, ai, pātahi o matua i te tuatahi. Ask your parents to text us, okay, because it's going to cost them a little bit of poot here. Yes, only a little bit, but don't DoorDash or Uber Eats on your parents' phone. Waia. Another competition we've got going on. This is on our Tahu FM Facebook page. We have this puka puka to give away. Te reo kapi kapi Māori, wit and humour. Nā tākuta hona black. Oh, it's like a coffee table book. It is so super cheeky and hilarious. And I'm going to read one out right now. Yes. Okay. Kai te waku waku I te tō o te kāho, basically scraping the bottom of the barrel. So it refers to someone who is chosen for something as a last resort. Example, in primary school, like we had sports days on a Friday, I was always the last chosen. Oh, no, you weren't, cousin. Well, I hated it. I hated sport at that time. Of course so, we yes. Yeah, of course we do. Okay. We didn't want to play anyway. Things have changed though in those times. So yeah, all you got to do is head onto our Tapu FM Facebook page, scroll down for the link, and let us know your favourite kiwaha. Aye. And you'll go into the draw to win one of these really hilarious and super cheeky. Yeah, some of these we can't read out on here, but they're hilarious. Aye, because we know there's some tamariki are watching and listening, and it's too early for that. Ne matua ma. Okay, we're going to throw to a VT, Tapu FM. We're going to tell you what we're about and why you should tune in. Enjoy. Nō kua no te onore, ko riro iau tēnei tūranga. Ko te oranga tonutanga o te reo, te kaupapa rangatira. Every morning I wake up and go to ma'i with the Māori because of its meaning and its purpose. As a kōtiro, I grew up listening to Tahu FM. When I heard my language being spoken on radio, it gave me a sense of belonging. We're a safe place for people to grow, to learn, and to be themselves. My real journey began at Tahu. We're all on different levels, but we're on the same path. That's what I love. Waiata is one of the oldest forms of expression. Tahu FM is about putting Māori on the centre stage. It's about remembering who came before us. Tahu FM means being part of a whānau. Whānau means the world to me, and he gets to be around some awesome role models. Mō tātou, mō kauri, muri ake nei. Tahu FM. Live across Te Waipounamu. O Tautahi. Timaru. Kaikoura. O Te Poti. And Murihiku. Tahu. Kia ora Māori ora, nau mai hoki mai, ki tēnei pāhotanga mata ora o ngā whakataetae kura tuarua mo te Kapa Haka 2023. Now, I have beside me tētahi o aku hoa, tētahi kaimahi mo te rā nei nā reira, taku bro. Can you please whakamohio te atu ki te hunga mā takitaki ko wai koe no hia koe? Kia ora te whānau, ko Chantal McHarrison tōku ingoa, he kaimahi au o muri o te papatū waiwai. He mokopuna o te ahomatua, tēnā tātou he raukura. Kia ora. Kia ora. So, Shani, what does working backstage look like? Like, what's your role for today? My role is, so I've got a few jobs, but right now I've finished my parking warden job. That's fine, you know. Are you the auntie with all the jobs today? Yeah. Yes. You know, the ones that people don't want to do. Yeah. It's fine. But backstage, so keeping the kids comfortable, making sure they're in the right dressing rooms, making sure that they make their marks, everything. So yeah. And how did you get involved in being a part of this today? Well, this is my 10th. True, is it? Working? Yes. True. Yes, and I did my 12th manu kōrero this year, so yeah. I'm old, I'm a kuia.
No, not at all. So why do you enjoy this type of mai? You must enjoy it, doing it 10 years now. I do, I love it. I love seeing the kids and the enthusiasm that they have on their faces and, you know, all of them are like, oh, we've got a small group and, oh, we won't be loud enough. I said, no, it's quality, not quantity. Kapa. You know, so, and to keep them happy. And I said to them, fake it until you make it. Yeah. It's fine. You know, pretend you love it up here, even if you don't. You know? And they're just, I just love it. Yeah. I love the so kids and, yeah. You do give them a bit of aki backstage before they jump on? and having that experience being on stage. Yeah. Having that experience being on stage. Sorry, I'm not used to a microphone. Unless I'm in a band. No, kei te whai. Nā reira, last question before I let you go off, because you've got all the jobs to do, as I said before, auntie with all the jobs. Yes. Who are you here to support today? Tahu matua. I love that answer. Yes. Chantel Mackie Harrison, tēnā roa te koe mo tō wā, kia whai wā, kia noho ki tō koetaha, ki te kōrero i pāna ki tō o mahi nui mo te rangi nei. Nā reira e hoa. Thank you. Yummy. We're going to throw to a video now, a promo video, kauraka kia takatu, don't be scared, be prepared. Need some space. I thought you had a joke. I forgot it. Oh. Cool. Are we prepared for an emergency? All good, we got you covered. Kia rite, listen up. Earthquakes, floods, storms, they're all gonna happen. The first thing we need to do is have our go bags ready. All you need is an easy access bag with the essentials for when we need to get out fast. Here are some ideas. Water, blankets, kai that's gonna last, first aid kit, chargers, torches, radio, games. Get what you need before disaster strikes. You don't have to buy it all in one go either. Just one or two things instead of that block of chocolate. Make sure you know your Tamariki's school policy for emergencies. Make a plan with them for pickups in advance. Be thoughtful and creative in your approach as there's likely to be traffic. When Uru Moko is rolling around and shakes the earth, the best thing you can do as a whānau is stop, drop and cover. Remember to brace for aftershocks. I made it. You can also fasten down stuff at home that could be dangerous if they fall, tip over and crash. If you live by the coast and experience a large earthquake, or if you hear sirens, quickly get you and your whānau to higher ground. Having a plan means knowing where to go. If communications drop out, organise with your whānau beforehand where your safe meeting point is. Wait, where's Poi? It's a good idea to wait up here until you get the all clear. Storms and floods can happen quickly without warning. It might be tempting to take the waka out, but stay out of dangerous floodwater. Once you and those around you are safe, make sure to check on your extended whānau and neighbours. You guys all good? Kei te pai tama. Kauraka e mataku kia takatu. Don't be scared, be prepared. Kia ora! Welcome back, Chase and Po, live streaming the Whakataetae. I was going to say Ngā Manu Kōrero. That's next week. We've got a lot going on today. Here we are at the town hall for the Waitaha Auraki Te Taipotini Regionals. Regional It's going to be a great day. We're here right up until after prize giving at around 5:30.
Ai. Nā reira, our first school up today will be Te Raki Whakaputa, which is Kaiapoi High School. Our hosts for the day today, I saw them backstage just before. They're in the green room. They're ready to go. Whānau. Who's up after them? Rearing. I like how the Kazi said, fake it until you make it on stage. Standard, cousin. Yes, Standard. absolutely. Just pretend to smile. You don't want to be that one person who let the whole rope down. Up next, Orwa Pairua Mighty Ho High School at about 20 to 10 this morning. Are you excited to see them, your old school? It's been, my final year was 1998, cousin. Cousin, why would you confess that on here? I don't care. I look good for 43. Yes. Who's coming up next at 20 past 10, cousin? That would be Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi, our defending champions. So really excited to see them, expecting a lot from them as well, but like not in a pressure way either, because, you know, it's all good at the end of the day. They always go hard too. They were amazing last couple of years ago. Yeah. Te kura o te waka Whakapono Catholic Cathedral College at 11 o'clock this morning. And then Te Kapaka o Te Kura Tuarua o Rangiora at 11:40 today. And our final before lunch break at 12:20, Te Whānau Iti, Puhihi Waihora, Haimata Lincoln High School and Rolleston College together. That's just before lunch. Kapa, and then after our lunch break, we come back with Ngā Pau o Rokohuia. Up first after the break, this is our Southern Kura cousin, Mountain View High School, Ōpihi College and Roncalli College as well. No Te Tihi o Maru and Te Umukaha. Te rōpū kapahaka o Kimi here. People are texting in tautoko for Kimi here to 389. Keep your texts coming. And what so? That is Te Aratai College, Kashmir High School, Christchurch Girls and Christchurch Boys, and Hayata Community Campus all together. And I know they've been working very hard. Yeah, shout outs to our girl Hora, who was tutoring, one of the tutors for that kura. For that rōpū meki. And then after Kimi here is Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Whakapū Maureheko. At 3:20 at 4 o'clock, Te Kapahaka o Ngā Tama o Orwa Pairua Shirley Boys High School. 385. And last on the day is Te Pā o Rākai Hautu, another really good kura that I'm looking forward to as well. And not because my niece goes there either. 22. Me too, because I live by Te Pā o Rākai Hautu. They've been practicing very hard. It is so awesome. Their haka reverberates right around the whole neighborhood, and it's really encouraging to hear that. What are we going to look at now? The judges. Aye. Announce the judges again. So, ngā kaiwhakawa mo tēnei tau, ngā wahine ko Aporonia Arahanga, our girl Nia. Ana Wha'o, Akazi. Yes, and then my best friend in the whole entire world, Marisha Ngarotata and Horowai Wetini. Kiri Ana Tana. Maya Mihaka. And Awhiruru Clark. And for our tāne, we have, of course, Komene Kururangi. Of course. Reimana Tutengahe. The kazi Mato Te Aika Puanaki. And the kazi Corbin Te Aika. And the bro Aaron Hapuku. And Takuta Ferris. And we've got a text in. Yes, Ekia Te Puhitai Ore Whakavuma. Yes, keep those texts coming through. The name of a rakatahi at the Hautonga in Murihiku. We had whānau, like a nanny from Whakataetae, people from Pōneke, also Tamaki Makoto texting in, so keep those texts coming at what? Aye. Today's MCs as well is Singia Pitama Utai and the bro Ra Dallas. Raniera Dallas, all the way from Waihopai. Nā reira, let's talk about the trophies, cousin. Okay. So, first up is the whakaeke. This is for first place in whakaeke. This trophy is called Te Manu Eke, and it was donated by Ngā Manu Atane in the year 2009. Beautiful looking. And for the Motiatia, first place, can you help me out here? Te Hihiritanga o Te Mahara. And Kaiako Kura Tuaruaki Waitaha donated this in 2003. These are really beautiful looking taonga as well.
Aira. So for the poi, we have the tohu aroha, and this was donated by Te Ahi Kāroa in the year 2009. And I love what this taonga looks like. It looks like they've got like copper poi on them, and they're orange too. What a coinkydink, because Te Ahi Kāroa is orange. Just saying. For the Waiata Aringa first place, Wira Viliamu, Te Pā o Rākai Hautu, donated this in 2017. Nā reira, he mihi nui tēnei ki te whānau o Wira Viliamu, who sadly passed away a few years ago now. So this taonga is in memory of Wira. Nā reira, he mihi nui ki a koutou te pā o Rākai Hautu. Hei whakamaumahara I te rangatira a Wira. Haka, first place, Te Kōtakitanga, donated this in 2009. Which is a taiaha. Taiaha. Okay. And I saw whānau tahi actually this morning in the car park unloading their vans with all the trophies, and I was thinking, holy hecka, did anyone else get any of those? But anyways, for the whakawātea, we have a taonga donated by Ngā Tai E Rua, one of the pioneering kapahaka rōpū from here in Ōtautahi, started by Uncle Pita Pewini, and that was donated in 2011. Te whakahua o te reo, first place. This was donated by Te Rōpū o Ngā Pū Manawa back in 2005. And then we have what looks like a huge piece of pounamu for the third overall, which was gifted by Catholic Cathedral College in 2019. Beautiful. And for second overall, Tūranga Tuarua Catholic Cathedral College donated this beautiful piece in 2019. It looks like Maui's hoke. It does. And then for the first overall, Mai I Ngā Tira o Ngā Kaiako, this taonga was gifted in 2009. We're getting some text through. A couple of texts here. Toi tu te aho matua. Yes. Also text through to 389 Māori ake nei. Text your name as well, and you'll go into the draw to win an awesome Tahu prize pack, including one of these really retro-looking, cool Māori ake nei t-shirts. Yes. Nā reira, what are we up to now, e hoa? Oh, our Waiata Tira. First place, this taonga. These are the non-aggregates, whānau. So we have items that are judged, and those points are collected for the overall marks at the end. But then we have items that aren't judged, which are called the non-aggregate items, like the Waiata Tira, the coral. But they still are acknowledged, and we have taonga for those non-aggregates as well. This taonga was gifted by Ngā Tai E Rua Cultural Group in 2011 for the first place, Waiata Tira. And for the Kākahu, Christchurch City Council donated this in 2008. I wonder if that was Auntie Paula Rigby. I bet you it was, actually. Yeah. I bet you it was. If you're watching, Auntie Paula, text us and tell us if it was you or not. DM us. Kai Tātaki Wahine, first place, receives a taonga, and that was gifted by the Waitaha Cultural Council. And for the Kai Tātaki Tāne, the PPTA donated this for first place. Whai kōrero first place, taonga gifted by Ariana Wetene, who's one of my friends. She used to be a kaiako at Te Pā o Rākai Hautu as well. Oh, nice. So that's that's our prizes. And again, for our Puka Puka Te Reo Kape Kape Māori Wit and Humour, if we can look on our Facebook page, we want you to text in, head on to the Tahu FM Facebook page, and text in your favourite kiwaha to win this Puka Puka. Oh. Nā Takuta Hona Black. This is so clever. It's very witty and very cheeky and funny. So if we can scroll down, I'm going to head on to our Facebook page, Tahu FM, and tell us your favourite kiwaha. We've got a few in so far. What have we got? Tashi McLean says, mehe te, like a boss. And ka mau te wehi, Lindsay King, you're in the draw as well, Afwa. Maiona Phillips, tuku e koe. So keep them coming on our Facebook page, Tahu FM. Aira. Nā reira, koe ware hoki e hoa, ko te mahuru Māori, timata mahuru Māori, ina nahi,
So Mahuru Māori started yesterday, aligning with the maramataka e hoa. Nā reira, Mahuru Māori is all about just giving it a go, whānau, and embracing our te reo Māori, whether your level of reo is just saying kia ora, or if you're like matatau as on a Timoti Karetu level, then kōrero hia, whānau, waiata. You know, if you don't know how to speak Māori, we all know Māori waiata, karakia, poems, even, you know, watching Māori programs on Whakataetae Māori, ne? Even the Edmonds cookbook, which I'm sure every whānau have had, has been translated into reo Māori, and it's aimed at rangatahi, teaching rangatahi how to kōrero Māori. But if you're a learner, an adult like myself, this is a really, really cool resource. And they even have a recipe for boil up, which is not as easy as you think. Everyone has their own whakaaro on boil up. And also fried bread and hangi as well. My puku is from thinking about say Edmund's book, though, going back to that, memories, cousin, memories. There were some recipes that actually didn't work, though. Really? No matter how hard you try it. Some of the biscuits, like, they didn't work. Or maybe it was just me. Are you sure? Yeah. I was just saying, are you sure it was the book, cousin? It's over 130 years old. It's crazy. Nā reira, koe ware huki a pōpō. Kei te tū tētahi festival me ki. Tomorrow here in Christchurch at Te Kura Whakapūmau, they are holding a spring festival. They have all the things going on there tomorrow from 1 till 5, 45 Hassels Lane. Go down and support the kura. They've got bouncy castles, entertainment, guest speakers, Kapa Haka, kai stalls. It's all going down at Te Kura Whakapūmau tomorrow for their Koanga Festival, 45 Hassels Lane, Waltham, 1 p.m. to 5 p.m. Be there or be tapawha. Okay. Next week, Te Whakataetae a Motu Mo'ngā Manu Kōrero 2023. It's happening at the Edgar Centre in the beautiful Otepoti. We, Tahu FM, have the absolute honour of broadcasting live from there. And a big mihi out to all of our other reo irirangi around Aotearoa who will be taking our live broadcast. I'm really looking forward to that, eh? Me too. The first speaker on Wednesday is at 8 a.m. You can head onto our Facebook page for more details. Looking forward to that. Nationals too. Yeah. Massive. So 90.5 in Christchurch for the frequencies for the Manu Kōrero e Hoa, 99.6 in Invercargill as well. And I believe Kaikoura is 90.7 FM. And then we have Te Tihi o Maru, which is, I feel like that's 89 point something, 0.1. You can find the frequencies or you can live stream on tahufm.online, which is our website. Speaking about Tahu FM, we're one of the sponsors today. We would love to thank everyone for tuning into our live stream, and also Sport Canterbury and the Waitaha Cultural Council, of course, mō ngā Pākihi whakatekateka o Waitaha. Thank you, Shipleys, for this awesome live stream. We're loving it down here in the beautiful town hall. It's been a long time since I've been here. Actually. You know, when I went to have a look at the stage, and I got PTSD, it took me back to my choir days. Remember? You were in the choir. I was in the choir. I was in the special choir. I was special, okay? You are, and that's okay. No, but also, I wanted to let the whānau know about this as well. If you have Spotify e hoa, Te Runanga o Ngai Tahu, Ko Tahi Mano Kaika, and ourselves, Tahu FM, have collaborated together to upload all of our kaitahu waiata from Te Hā o Tahu Pōtiki and Ka Kora ki Te Manu. All 59 waiata are downloadable on Spotify now, the 4 albums there. So if this is really good for whānau who are disconnected from the takiwā, who don't live here, who aren't a part of the... you know, don't live down here anyways and connected. This is really good for whānau to learn the whakapapa, learn the stories, learn the waiata kaitahu e hoa. So Spotify, download them now. It's available. Just a text, go te pā, I got you from Ducky. Okay, so I'm seeing the stages being set up slowly. Our first Oropu standing today. How do you think they're feeling?
Nervous. Oh, absolutely. I mean, you can't not be nervous being the first group up for the day. But I think mostly excited. I saw some of the girls downstairs actually earlier, and they seemed calm. Calm too. before the storm, probably. Yeah, and I was thinking to myself, oh, they look very calm for being the first group up and things like that, and thinking, yes, get it, girl. Doesn't feel like, you know, the pressure is getting to them, but we'll see once they hit the stage. There's so many people here at Tūwhānau. Everyone has turned up to the town hall here in Christchurch today. All the aunties, all the kura. We've got stalls out in the foyer too, I saw, as well, some arts and crafts and stuff like that. No, that was the one thing I didn't see kai and I didn't see coffee, cousin. So we're going to have to go for wahikoi later and scope this place out. So, like I said, we're live streaming the prize giving as well. Yes. Around 5:30. Fingers crossed that we run on time, because we know how these things run sometimes. Sometimes we're waiting on a kai whakawa and the wharepaku, or sometimes we're waiting Not sometimes. for one of the tauira who are still turning up or something. But we've got some texts coming through as well. Let's read those out, cousin. Again, go te pā. I got you from Ducky. Kia ora, Ducky. Ngā mihi nui ki a koe. Go te pā from Manaya A. Yes! So te pā o Rākai Hautu are on last for today, e hua. Lucky them, they didn't have to get up so early. Oh, they would have still gotten up early, cousin. It's te pā o Rākai Hautu. I mean, they ain't mucking around today, I'll tell you, because I know who their tutors are too. And my niece, I was talking with her last night. Is she standing? No, because she's primary age. But I was telling her, Auntie Po's going to be on TV tomorrow for the Kapa Haka, and your school's standing. And she was telling me, oh yeah, we're going to win, Auntie. We're going to, because I've listened to them practice all the time when we're the best school. And I was like, okay, girl. Love the enthusiasm and the support. They are amazing. I hear them rehearse over and over again. I live just nearby. Big mihi out to everyone who's watching live. I wonder how many people are watching live. Do we know? How much we got, Jack? 95. Yes. Keep your text coming, Epwa. Hi, everyone. And text Māori Ake Nei to 389 to go into the draw to win an awesome prize pack as well. Yeah, one of these Māori Ake Nei t-shirts too. And let us know, where are you texting from, and your name as well, so we can give a shout out too, because we love listening about where people are watching from. So it really encourages us and encourages your whānau too, who are standing today. I can see the MCs on stage. So just before we introduce our first rōpū, go te raki whakaputa. Go Bobby Jean, I see you. Yes. Nā reira, as Jace just said, our first kura up is Te Raki Whakaputa, which is Kaiapoi High School. Their tutors are Whaia Destiny, Whaia Dana, Tungane Puhi Te Aiwa. The male leader, Te Kaeta Taki Tāne, ko Daishan Kennelly. Ko Te Kaeta Taki Wahine, mo Kaiapoi, ko Makaya Raimona. Composition of group, with only 6 having performed at this competition before. The other 2 out of 3 are Tahu ki te papatū waiwai. We have a large group of seniors. History of the group. Our kākahu is inspired by Te Ao Tukia Rima Bells kōrero that adorns the Kaiapoi High School auditorium in the form of a mural. Our kura colours of navy, royal and gold have been incorporated throughout our kākahu. The tāneko design on the tātua has our kaitātaki, has our kura kaitiaki, motaku he. Our pi waka waka is situated prominently in the middle, flanked on either side by the maihi design of the student-built whare te kōhiko. The boys' kākahu were made by all the students who have come into te kōhiko. The tāneko design on the skirts has our 4 schoolhouses intersected into the tātua design to display all the support networks akonga have while attending Kaiapoi High School. So much thought into this kākahu, I love it. Nā reira, ka whakamanawa atu nei ki ngā kaitito, ngā kaihanga neke neke, ngā kaihanga āringa, ngā kaipupuri, i ngā kōrero tuku iho. Mai kore ake koutou, ka kore a te raki whakaputa e tū pēnei ana.
E kore e mimiti te puna o mihi ki a koutou katoa ngā kai tautoko, kai hāpai, kai toko hoki. We would like to dedicate this stand to Kahurangi Aroha Rereti Crofts. E taku kahurangi mata pōpore e autō moi, oki oki ai I runga o ihoa. Oh, that's beautiful. I love when she used to come in and talk about ihukaiti on Tahu FM. Yes, Auntie Aroha. Nā reira, he mihi nui ki a koutou o te raki whakaputa kia whai whakaro mo te kahurangi Auntie Aroha Rereti Crofts, and just beautiful whakaro behind your kākahu as well, te raki whakaputa. It's beautiful. I actually want to get Dana in here, one of their tutors, to have a kōrero about that ingoa too, te raki whakaputa. And even if we just, because I know she's trying to hide from us, we'll Dodging just ask as. her, we'll try and get her in here anyway. Well, because I know that te raki whakaputa is rāpaki. Te rāpaki o te raki whakaputa. Oh, wow. So there's a hononga there, and I want to know the hononga between kaiapoi and rāpaki as well. Nā reira, he mihi nui ki a koutou ngā uri o Kāti Wheke. Big mihi out to Tuffy. Reimati, thank you for your live stream, and also they texted in Māori ake nei. Kaya boy hard. Put your names in your text when you text into 389. K-Town hard. Yes. Nā reira, kei te ki te whare konei e hua. We can see on the screens that the whare is packed up and full. The kai whakawā are on their special tables with their little bowls of snacks and lollies and I'm waters. sure they are. Down there. What else? Mariho High School are up after Te Raki Whakaputa. Let's share some memories of yours from high school, cousin. I don't know if I can remember that far back, to be quite honest. I was good though. I was at Kura with my best friend Jade, and also Kylie Jane Phillips. Oh yeah. She's gonna call out. We must be related, and then we found out we were. Up the poi, someone said. Up the poi, yes, up the poi. Haven't heard that before. Like up the waz. Up the waz, yeah. Up the waz. Okay, so we're just really looking across to the stage. You know how these things roll out. Aye. Sometimes it takes a long time for them, but yeah, MCs are giving it their best. It's an awesome space too. I bet you the acoustics at the town hall on the stage are going to be incredible. I'm looking forward to this next. Ropu, Kimihia on top. Go hard, my Kimihia ones. Kill it today. Up the was. Yes. There's such a thing. There's such a trend. How do you right say now. that? To Kyla? Yes. I hope I said that right. think so. Thank you for your message to Kyla. And yes, up the was. And up the poi. Up the poi. I love it, man. Yes, so we're just waiting for Te Raki Whakaputa. Aye. Māori Akenei, text through Māori Akenei as well to win one of these lovely T-shirts, a little prize pack that we'll put together for you as well. We've got some cool stuff. Actually, I'll show them the T-shirt. T-shirts, yeah. We created these T-shirts for Mahuru Māori e hua and Te Wiki o Te Reo Māori. Created the Kiwaha Māori Akenei, which basically means Māori forever. Forever. Nā reira, we are getting ready to throw you to the stage, UK whānau. So, our first kura up, te kura o Kaiapoi High School, going under the korowaia of Te Raki Whakaputa. Enjoy! Can I please ask that you turn off all your phones, please? Put them to silent. Already I can hear alarms going, unless it's your fella's heartbeat monitor. No? Go. Go. Judges, kurere. Come on. Kai mahi, can we have our doors closed, please? Doors closed, please. Ka tinga kuaha. Ka bai, homai te paki paki mo te kapa tuakahi. Let's go. Te Raki Whakaputa.
Mai tapiti rāno. Ka whakawhiti te moana nui a kiwa. Ruku ia ki uta. Ruku ia ki tai. Ko ngā ngaru tuaranga o Tangaroe. E whapati nei. E uka nei. Ka au mai ki Aotearoa. Tā ki tumu waka. Wai au whānu. Tie! Mai ora! Anei ko te raki whakaputa, whakaeke mai nei. Ko ngā iho rea te wai paunumi, mihi mai, karanga mai rā. Ko ngā ringarau pī, ngā ringarau pā, ko ngā koro tūi, ngā koro kāka, o ia kapa. Nei te ofa kia koutou katoa. Nō reira, tuku au katoa, e toku aka te iwai, kai te oi! Te mataia te kori ko mai. Ki
te taku waka, he whakatapura wā. Wai ho waiti, ira watona. Mamare ikura, taku waka whakaora. Te taiki, Aotearoa.
te whakoli kui. Pāna! O te whakoli kui. Pāna! Kia mau, te wei. Koi! Kia mau, te wei. Koi!
Kia ora rā e te iwi. That was te raki whakaputa awa kura tuatahi tū I runga I te papatū waiwai e hua. Te raki whakaputa, also known as Kaiapoi High School. It was emotional. It was beautiful. Nice, strong voices. And, of course, their stand for Auntie Aroha. Beautiful. Aye. And they were getting emotional as well. Aye, that waiata āringa was obviously dedicated to our kahurangi Auntie Aroha Rereti Crofts. Beautiful mihi ki aia. And that last, their whakawātea cousin, the tune. I know the tune. It's Enrique Iglesias, I think, or something like or that. Or Mark Anthony. Yeah, one of them. Yeah. Won't believe it. Oh, but or something like that. If you know it, text it to 389. Miharo te raki whakaputa. Yes. Nā tawhi. Māori, who else is? Māori ake nei, texting from Auto Tahi. Yes. Layla Bailey McDowell and Up the Poi. Up the Poi. Merita Māori ake nei. I wonder if that's Koka Merita from Whakapumo texting Probably through. is. Okay, look, So we've keep got the some... texts coming through 389, text your tautoko, and now we've got some manuhiri. Yes, come on in, whānau, haramai, e no ki konei. Ka pai, te raki whakaputa kairo whare. Tēnā korua, he mihi nui kia korua, ka tahi anō ko mutu, tō koutou tū. Nā reira whakamohio te atu ki te hunga, mā takitaki, ko wei koe no hia koe. Tēnā tātou, ko makaara mana tōku ingoa, he uri tēnei no tūharangi ngā te wāhiau. Hai, koe tērā. Kia ora. Kia ora, ko te Sean tōku ingoa. He uri no Mātau, Māti Kangunu, Māti Mutunga. Kia ora. Tēnā korua. I know you're still catching your breath. I can hear you up and above. So I'll let you catch your breath for a minute. There was a beautiful stand. You opened up the day. First group on Te Raki Whakaputa, Kaiapoi High School. I noticed in your waiata āringa that you dedicated that waiata to our kahurangi, Auntie Aroha Rereti Crofts. Tell me about your memories of Auntie Aroha. All right. She used to yell at us for playing in the mattress room at the marae. Yeah. Beautiful voice, beautiful soul, all that. Ka pai. Deshan, how did you think your stand went today, Ehua? It was alright. Alright. Yeah. What was that, bro? I think you did amazing. Especially for your numbers that you had, you only had 8 boys on there. That's a lot to carry, bro. And I think you really did it justice. And we could feel the ihi and wehi from all the way up here. So I think you should be very proud of your stand, especially being the first up. It's not an easy task to be the first group up as well. How did you think your stand went, Ehua? Pai. So proud of my kapa. They worked really hard to get to where we are. And a lot of them haven't stood ever before. Yeah. So I'm really proud of them for, picking up the slack and standing today. Ka pai. Do you have any acknowledgements, any mihi that you want to make to anyone who helped you in the background, help you get to today to prepare for today's stand? All our tutors, Whaidana, Whaidestiny, Matumaka and Tungani DJ, all the matua that helped us behind the scenes this morning and cooked us food, all our nohos. Yeah. Good, bro. No, you forgot. Shout out Auntie Lizzie. Oh, and Auntie Lizzie. Oh my God, she's gonna kill me. And Auntie Lizzie, thank you. Ka whai. Hey, thank you so much for joining me today, and congratulations on a beautiful stand representing your kura. You did an amazing job. Kia ora. Tēnā korua. Alrighty, yes, they're off. No time to waste around here. So that was our first kapa, our kaita takitane, wahine no te raki whakaputa, catching their breath, and I could smell their stand on them too, cousin. If only there was smell-o-vision, whānau. But hey, that was the smell of hard work. It was. Oh my gosh, they must have been practicing for ages.
Te atarangi, te pā o rākai hautu. Kapa, yes, there was a message through to support Te Pā o Rākai Hautu, who are our last kura up for today. We're going to introduce our next rōpū, who is standing Orua Pairua ki Mairihau. Yes, Mairihau and Napare. What was the area code in Mairihau back in the days, cousin? I have no idea. Oh, you didn't have a landline? Was it 389? No. Surely it was 385. 381. Oh, no, that's like Linwood. All the kids watching right now are like, what are they talking about? They don't do this anymore, cousin. They do that. Yes. I think next rōpū are getting ready to hit the stage. Yes, well, Raz, there's a little tamaiti on there. Hopefully it's not a lost tamaiti on the stage. But anyways, our next kapa up is Orua Pairua ki Mairehau. Tutors are Miss Reihana, that'll be the Kazi Satriani Reihana. The Kaitātakitane ko Kairi Tārei. I know who that is. I know his mum and dad. Shout out to Kairi Tārei. Yes, I can't wait to see him on stage. I didn't know he was male leader. Anywho, shout outs to the Tārei, Pākehā and Beard whānau. That is their son, nephew moko. Anywho's, Kaitātaki wahine, Tamara Henham. That's why I got you to read it out. I can't read this writing. Why did you? This is a stitch up. Anyways, Tamara is the kaitātaki wahine mō Orua Pairua ki Mairehau e hua. Nā reira, e tahi kōrero e pāna ki tēnei o ngā kapa. I te tau 2012 na ngā whatu moana, they were Papa Nui and Mairehau High School together under the umbrella of Ngā Whatu Moana. And then in 2021, this was the first time they stood on their own as a school. And then this year, they've come under the umbrella of Orua Pairua, but still Mairehau Hard. Nā reira. Additional info about the kapa. E tangi tonu te ngākau ki ngā tinimate o ngā tai e whā. E korohori te rāhui, te huinga o te kahurangi hoki wairua mai rā. Tātou te mataora e mata tūnei tihei mauri ora. E harataku toa I te toa takitahi, he toa takitini. Mā muri I ora a mua. Beautiful. I know that Satriani's writing right there. And her deal. Really? She's a raukura too from Te Kurukapapa Māori o te whānau tahi, so I know that real. Nā reira, they're still setting up backstage e hua. I can... Oh, there's some tamariki just ran big mihi out to the person who answered our partai. 385 is the area code. Oh, for Mairehau too. Yeah. Okay, thank you. Because that was our area code too in Shirley. 385. I remember when the 3 came in on top of the phone number. I'm that old. Wow. Oh, really? Yeah. I didn't even know that. Yeah. Lots of Māori akene being texted through. 150 people are watching now. Hi everyone. And also I want to mihi to Mariana Taffy, Hine Amaru Praone, Maiona Phillips, and there was one more person who texted me who might have seen me. Hine Amaru. Your cameo. Who might have seen me come up on the screen during the performance of Te Raki Whakaputa. Oh my God, lucky you weren't picking your nose or something like that. I never do anyways, cousin. Who does that? Lies. Up the Hawks, someone put. Up the Hawks, yeah, 385. Up the Hawks. Oh, I love it. So that's, Mairehau up next, e hua. Nā reira, he mihi nui ki a koutou katoa, tuku text mai, tautoko I o whānau e hua e tū, I te papatū waiwai, I te rānei. Your support means all the best. And then, once they come through here after their performance, we can tell them, hey, your whānau be texting, supporting you. And nā reira, keep the texts coming through. Yeah, just 389. And also head on to our Facebook page, Tahu FM. We've got this puka puka to give away here. Text us through your favourite kiwaha on the post, and you're going to the draw to win it. Ka mau te wehi, people with mehete, like a boss. Aku ni koe iau, mau te kōrero, kia ahatia, kaore he painga I a koe. That's a good kiwaha to say to the students today that are performing. Kaore he painga I a koe. There's no one better than you. I love it. Yes. That's on our Facebook page. And, still setting up. We're running a little bit behind time. So our next rōpū
Orua Pairua. Pairua for Mairiho High School. And then Up after the Hawks, them, 385. 385 up the Hawks. Te wharekura o te whānau tahi coming up at around 20 past 10. Yep, expecting big things from them as well. Nā reira, this Sunday, ko e ware tomorrow, if you're here in Ōtautahi, te kura whakapū mo I te reo te Turiki Waitaha are holding a koanga festival from 1 till 5, 45 Hassels Lane in Opawa e Hua. There's going to be games, there's going to be activities for the kids, entertainment, guest speakers, bouncy castles. Kapa Haka. I mean, if you're going out tonight, whānau, to catch a fire, this would be a great opportunity to just chill there for the day on the Sunday after catch a fire. And the kasi tāwhai, what's she making? Seafood chowder. Seafood chowder! Yeah, and makes hopefully sense. there's some fry bread as well. Oh, there definitely will be. To soak up all of that catch a fire last nightness. Shout outs to the Kazi Hone as well, intern that works with us here at Tahu FM. He's opening for Catch a Fire tonight as well. He's been really on the grind for his music career. He has. Awesome to watch. And he's such a talented rangatahi, and he's here today helping us. So big mihi out to the bro. Check out his latest video. Yeah. All I need. Yeah. I know. It's just, it plays at Tahu all the time and it just gets stuck in your head. It's such a jam. Go te pā, proud to be Māori whānau. Oh, kia ora. But don't forget to text through Māori Akene to win one of our t-shirts as well, e hoa, to go into the draw to win one of our t-shirts. Excuse me, that we created for Te Wiki o Te Reo Māori and Mahuru Māori. Limited edition too, e hoa. We've got the Tahu FM logo on the sleeve as well. So, you know, get in quick before they're all snapped up and then that's it. Up to size 2XL as well, e te whānau. Yes, we include everyone here, whānau. No one is excluded. And sponsors, of course, us, Tahu FM, is such an honour being here. We're loving it. Sport Canterbury and the last one, cousin. And the Waitaha Cultural Council, of course, as well. I want to send a huge mihi to Manu Paringatai and Adrian as well. They are our po that run these events every year behind the scenes. We're trying to get them in for interviews, but they're like, no. Again, like, people are just too scared to come and talk to us, cousin. They are. Don't be scared of Or us. busy, Yeah, true that. Aunties with all the jobs again, just like Chantel Mackie Harrison before, who came through. I'm saying maybe some action on the stage. What do you think? Can you read? I can see Huyere backing away from Ra as he's reading his clipboard. It's interesting too that they have carpet on the stage as well. True that. Back in my day, right, when we performed Kapa Haka here in the town hall before the earthquakes, we just had those wooden polished floors, e hoa. We didn't have no beautiful soft looking carpet for our waiwai. So there's somebody very, very fortunate. Okay, we are. Sorry. Back in my day. My Tuahuiism is coming out right now. Tēnā korua. Hapai te paki e te whānau ko ngā kaitātaki o tēnei rōpū. Nō reira, e tangi tonu te ngākau ki ngā tinimate o ngā tae whā e koro hori te rāhui, te huinga o te kahurangi hoki wairua mai rā. Tātou, te matoa ora e mata tūnei ti hei mauri ora. E hara taku toa, te toa taki tahi, e toa taki tini, māmuri, i ora āmua. Nō reira, e tiwi e te whānau. Humai te pikipaki, whakanuia mai, raru mai te whare. Orua pairoa, ki mai e hau. E te whānau!
te ko taitanga, waitaha matike,